Prekidajte, uključujte. Dobro. Ne mogu se uključiti. Ništa, snimi. Mladića do 40 sa maskovnim licima razbija stakla na ovom prelazu. Imaju kokteli. Vidimo i buldožer sa druge strane koji ulazi na sam administrativni prelaz. Evo i sami verovni su svedoci. Uklanja kontejnere koji se nalaze na samom prevozu. Evo te pomoći su mi prešli, znaš? Ko? Da se kuća bolje. Kako se to? Ej, voz! Dobro. Samo toliko i nemoj da je biti dana.